Malo everyone. Welcome to the PIKIPIKI HAMA KAE VAEVAE MANAVA podcast project. My name is Pene and I'm from Tonga. And today I am here with my grandpa to ask him some questions on Tunupuaka. Aotearoa, can you please introduce yourself? Te ke whakahau kato kuingoa. O te whakamalo heni ke polo kalama. Ni maa whainga maari e ke ula vea mo puna he pongpongini. Ko whakahau kato kuingoa ko atu po uhila. Uta mai me vai ni, whae me longo teme. Mo mau hiki mai me Tonga ki heni, no whanu sila I okala nini. Atun, can you tell us how you prepare the pig in Tonga? Iyo, malo Pene. Koe taimi koe o Tonga, I he ngahe whangapuaka ke he tūnu. Nā kai ke ai hawa I mawhana I e moha mea. Nā mai be whewhie. Ai whewhie me maka. O ai e makai o lunga tawha whi. Pe atu me poaka hunu ai. Furi hi be ngai maa ai be fulu ia me mea kotoa. O sea pa whaka maa ia o mai lewa ia. Ngā ue ia ke ai ke tūnu. E tūnu e poaka. Pa koe tūnu e poaka. Hange koe ai he mea kahau e iki. Pe koe whaiwhekau. O ai ke maa au bide puaka. Pe hae vae. O ia ke toko lelei puaka. Hae vae amu amumui. O sia pa toki tūnu ai be puaka. Ke ene moho. O kehe ange ia puaka e tūnu puaka ia I Tonga. Lahe ngā ue ne whai Tonga ai. Koe tā whewhie. Moe whetuku mai maka. Pe koe nge siniu. Ke unga ke ulo wa ngā ue agia koe I Tonga. Kehe me New Zealand taimini. Atun, what's the difference between Tonga and New Zealand, the way you cook the pig? Malo Pene. Ko New Zealand whokia ku kehe. Ko tūnu poa ngahe poa kai hene hao pe poa kai o si maa. Ko te tānaki mei pepe koe whewhie pe koe malala. Ke ngā ue aki koe ki he no tūnu e poa. Kai mea lahi, e whai whetu utaki whokia ki he whai a. Ko hua ke whai ngā maari e mea kotoa. Whapai pe mai whai a. Whetu utaki e ukau ngā api. Ko hunga koe ahu. Ka te hau rewa whetu utaki holo ke ukau ngā api. Ko toki whai rewa te ngā ue koe ke tafo yafi. Pe koe malala. Alu kei moi maka. Kia I o fo. Pa koe ne mo ui koe ia. Ko toki tūnu e ai pua ka. Tui ke pamu. Pe ai o hai. Ai maa e ke toko lelei pua ka. O se no hai pia tunu. Pa koe e lou fusi. O mai o ngā ue aki. Ko te kapata pe koe ke moho. Ko ngā ue aki o no tafi he taimi ke taimi. Ko hinga ke maa pua ka mongi ngila. Pa kai ke te tau ha mea ai. E ngā ue ia koe anu sila ni koe he mea whangapua ka. Kau tonu po ke ilo he whanau. Ai mea koe tonu puaka he. Pene, koe wheu ia tēni, ko poto me wheu ia poto tunu puaka. Hello Atun. I actually watched my dad growing up when he was with his uncles and with my grandpa. And it was pretty buzzy seeing them cook pig outside the backyard. And then one day he asked me to help him, and I was happy. I was really happy to help him out. I was bad at first, got a few growlings, it wasn't good. And then it went to the point where I enjoyed it. Got some time with my dad, spent some time with him too. And it's really good to see people eat what I make. It's really good. But yeah, that's what I learned. Pene, whehu ia tu, ko whe konga he tunu poaka o ke sa ia ki ai. I just like spending time with the family. It's a vibe. You get to spend time with your dad. Not much people can do that. And the second part is eating the pig. That's the best part. Atun, is there any secret techniques that you use when you tunupuaka? Iyo Pene, koe ke whangama ke tunupuaka.
ngai whakapuri mene o ko mao lelei e whakapuaka. Ko tūne puaka. Ke ngawe a ki pe tūne puaka. Ko ne maalunga. Ko ne holo ai afi holo hifo ki lalo. Ko ne te holo ko ai afi holo hifo ki lalo ke tolu. Ko inga ke moho lele puaka. Me hange ko lau ko ngawe a ke lo fusi. Ko lo fusi ke ne hanga whakamaa puaka. He taimi ko toa ua te taua. Ha me e he puaka, mongi ngila puaka. Ko hange ko moho e puaka. Wai ka kai lahi ko ke nau il nau tole moho e puaka. Ho whanga whakatapu. Ko whakailonga moho e puaka ka toa. Ko hopo e mata ki tua. E wai ni o mai puaka ia o kai ke lawa ia moho. Ko hinga ko ke nau ilo taimi moho e puaka. Ko whakapuripuri e taha ko ke ilo e kakai ni. Ko ia begi whakamata latu a koe Pene. Atu, why is it so important to have pig at every event in Tonga? Iyo, Malo Pene. Koe mea koe ia umana koe kakai ke puaka. Koe mea whakawhonua pe ia Tonga. Ai puaka, hoko kātoanga lalai hao ke tui. Hainga mea pe koe puaka pe umu ai puaka. Pako mea kotoa pe ia I Tonga. Ngau ake puaka, whawhanga pe kakai api kotoa e nau whaki puaka. Hoko hana mga hi mea koe puaka. Koe hange koe ngahi pola, koe ngahi mea koe ia. Pero hiki mai ia koe ki New Zealand. O kai tuku mea ia koe ia. Ngau ake koe tunu puaka, koe hange koe taa puaka. Pea utoe lahi ake whakono ai ai New Zealand. Mao ki mea ni maa whewheka umito ia koe kume puaka e fia. O ngā we aki a koe mua, pēr koe mea whakawhonua pe a Tonga, kai te mori e Tonga. Whitu ko toa pe ue kau Tonga, koe mea ngā we aki e puaka. Pene, u whehui a tueni ka pai a he ha taimi, wai ha whanau. Tike kei mana koe pe moa koe ho whanau, ki he tunu puaka. Malo atu. I would love to teach my kids how to do waka, especially what I learned from my dad. But I also love them to learn from my dad, so they know like things that I learned growing up and like why we do it. But yeah, I would love to see my kids do waka, even helping them and their kids pass it down. Cause like, damn, I'm proud to be Tongan. It's not like, it's good. I love it. But yeah, if my kids ever ask me to do waka, I'll help them. I'd like to say thank you to PIKIPIKI HAMA KAE VAEVAE MANAVA vodcast project for having us today. Atu, is there anything else you want to tell us? Iyo, o Malo heni a Pene. Uhinga koe. Polo kalama koe ni utai ai. O wha Malo ka koe o kei manako ke tumuka ke ia taimi ke hoko a taimi o whanau whakamopuna. Koe mea whakawhonua ia a Tonga ai mea koe tunu puaka. Moe whainga mea koe toa mea koe puaka umua. Ika ke te umua haka mea koe puaka pe. Koe ia ko wha Malo heni ka koe Pene. O kei no tolahi ke ia ha taimi. Weha whanau ke a koe ke o tunu puaka po whakamopuna. Hange koe ni wha Malo heni ke polo kalama. Talame ai be mo puna koe ni e hao ni whamata whai polo kalama koe whamatala ki e puaka. Ka hange koe ulau, mo sio mai beki koe whewhie, mo mea koe ni koe maka. Koe mea ngau ea ki koe e tunu puaka. Koe a beko ate whakamalo ai beka te mo maa polo kalama koe ni whainga maari malawe ai mo puna e whiawhini. Malo Atu, it was an honor to listen to you. That is the end of our Talanoa Tunupuaka, and I hope you enjoy.